Bang Pen udah gua kerjain. Sama suruh jangan buat dia. Om, sini lu. Bocah haus main gue mulu. Nonton gue punya cewek. Om, sini gue pengen ngomong. Ah, apa lu yang manggil gua? Lu yang sini. Lu kemana sih dari tadi? Gue cariin. Lu ngapa sih ngejar mulu? Gua udah punya cewek. Lu kan dari rumah gua. Om, lu jahat banget sama gue. Woi, batu, waduh, banyak ajar gua mulu. Ah, Tuhan, gua udah punya cewek. Oh no! Dik, lagi dik. Agak. Hey! Cepet lu. Agak, lu kan ada sisa birin. Buat malam gua jajan. Woi. Lagu banget lu. Emang lu nggak ngeliat gua lu? Oh no! Ah, lu ngebutin makanan lu. Ini sini buat gua. Om, jangan apa om. Dulu. Epic banget sih dik lu. Om, itu kan gue kagak ada lagi om. Bodo amat. Nabit banget lu gue nanya. Makanya yang pelit sama gue. Ah, gue lu. Ah, jangan lari lu. Gua cuma berantem gara-gara Ciki. Cungkring, lu ngeliat si Om nggak? Kalau lu cungkring, lu kagak ngeliat badan gua segede gaban gini. Yaudah jangan marah, lu ngeliat si Om nggak? Lumayan amat lu nyariin si Om. Aduh, pek tahu amat lu, usun gua sama Om. Gue tahu si Om di mana, tapi komisinya apaan? Buset, lu kenal sama duit lu ngeliat si Om nggak? Kenal lah, tuyul aja kenal duit, masa gua enggak? Yaudah si Om di mana buruan? Cepetan, gua upain ntar. Yaudah, ntar gua kasih unjuk orangnya, mana upahnya dulu? Ah, lu kenal sama duit lu? Nih, upain nih, gope. Bocah kayak gak kenal duit kali ya? Yaudah, lu tunggu sini dulu ya. Buruan tuh kesini si Om, mari. Ya, lu tungguin sini aja. Kalau gua belum balik, lu jangan kemana-mana ya. Awas lu, jangan gor-gorin gua tungguin di Bukit Tengkorak lu. Yakin aja si Om kan, kayak gua diambil, rapi banget emang. Ayo,